Aha igitondo cyiza mwebwe basangira ingendo, igitondo cyiza kuba duteze amatwi, igitondo cyiza kuri mwebwe muba muduteze amatwi. Reka tubabwire ngo mukoreshe ya like, mukoreshe subscribe kugira ngo dukomeze kubana namwe, dukomeze kugendana namwe, dukomeze kuvugana namwe. Igitondo nk'iki rero aho tubabwira ngo rero nimukoreshe ya like, mukoreshe subscribe kugira ngo mushobore gukomeza kubana natwe. Nyamuneka niba wageze genda wigurira amayinite yawe ushyire muri telefone yawe maze wiyumvire Giant Voice TV kugira ngo ushobore kumenya amakuru agezweho, ushobore kumenya amakuru nyamakuru. Muri iri joro nibwo twamenye inkuru nziza, muri iri joro nibwo twamenye inkuru yaba yatangiye gusakara mu binyamakuru, ariko twe tukaza ku ibyo bita kuri frontline, tukaza ko tuyinashyikirwa, tukaza mu ba mbere. Turakubwira ngo rwose nonaha nicyo twabasha kukubwira si ikindi, turakubwira ngo ikintu kivuga ngo nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yazamuye mu ntera abasirikare, yazamuye mu ntera abasirikare ba RDF, Rwanda Defense Force, uyite RDF, aho nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda yazamuye mu ntera. Icyo twabashe kubona abasirikare yazamuye mu ntera, abasirikare yazamuye mu ntera barimo abasirikare babiri bo mu rwego rw'abajenerali, uwo bita Francis Regis Gatarayiha, uwo bavuye ku iranka rya koloneli, aba brigadier general. Twabonye n'undi witwa Innocent Munyengango, mwese muramuzi, uyu yabaye speaker, yabaye umuvugizi wa RDF igihe kinini cyane. Ubu ngubu uyu muntu Innocent Munyengango twababwira ko yavuye ku iranka rya koloneli, nawe ajya ku iranka rya brigadier general. Ahangaha nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame aba yamaze kubahereza amaranka. Saba bonyine bazamutse mu maranka, twagiye tubona n'abandi, ariko mbongira ngo ntibaba babashije kubera ko kubashyira ngo batwereka amazina yabo. Ubwo ngubwo icyo twabashije kubona nuko batwereka imibare. Twamaze kubona abandi babaye promoted kuva ku iranka rya Lieutenant Colonel baba amakoloneli. Abangaba bamaze kugera mu cyiciro cy'abasirikare bo hejuru ku iranka rya koloneli. Abangaba tubwire ngo aba bantu bavuye ku iranka rya Lieutenant Colonel bakajya kuri koloneli n'abasirikare 43. Abasirikare 43 cyangwa se aba bafande cyangwa se aba ba bossi nibo bavuye ku iranka rya Lieutenant Colonel bajya ku iranka rya koloneli. Rwose ntibisubirwaho, yego ibyo rwose ibyo ntibisubirwaho. Twarabibabwiye ko uyu musirikare abageze mu cyiciro gikomeye, abageze mu cyiciro kuko n'ibirangantego yambara biranga ko ari umufande biba byahindutse, ubyangu byemere biba byahindutse. Ahangaha hari icyo twababwira ko koloneli ari iranka ryo hejuru, aba koloneli ari iranka ryo hejuru kuko biba byamaze guhindura signature y'umusirikare. Aho umusirikare tumenyereye ku iranka rya Lieutenant Colonel aba yambaye iranka ryitwa ngo aba yambaye Lieutenant Colonel, aba yambaye inyenyeri n'igihanga, cyangwa se uvuge inyenyeri n'ikirangantego, uwo niwe witwa Lieutenant Colonel. Ahangaha iyo ugeze kuri koloneli ibintu birahinduka kuko n'ingofero wambara irahinduka, ndetse n'icyo bita inyota nazo zigahinduka. Ahangaha tubwira duteze amatwi cyangwa dukurikiye ko ahangaha rero abasirikare 43 nibo bamaze kugera ku iranka rya koloneli. Saba bonyine twamaze kubona n'abamajoro, twamaze kubona abamajoro bangana na 253 bavuye ku iranka rya majoro baba Lieutenant Colonel. Yego rwose niko byagenze, ni nako itangazo ribivuga rya RDF. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda akaba na Chief in Command cyangwa se umugaba mukuru w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda yamaze gushyira mu ntera, yazamuye mu ntera abasirikare bangana na 253
bava ku iranka rya majoro bajya ku iranka rya liyetona koloneli. Uyu nguyu ni umufande uba ukomeye, ni umufande ukaze. Yego, ubyangu byemere niko bimeze kuko nta kintu uri bubihindureho. Ahangaha rero twavuga ko nyakubahwa perezida wa repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yazamuye mu ntera abasirikare 253 bava ku iranka rya majoro bajya ku iranka rya liyetona koloneli. Bivuze ngo siginyica ihita ihinduka, nabo byumvikane. Ariko ntabwo we yambara twa tuntu dutukura two bita uturokoroko cyangwa ibyo bita ibirokoroko. Ibi tubasobanuye ko bihera ku iranka rya koloneli. Yego, nyakubahwa perezida wa repubulika y'u Rwanda Paul Kagame rwose niwe wenyine wemerewe gushyira mu nshingano ibi ngibi kuko abihabwa n'itegeko nshinga rya repubulika y'u Rwanda. Yego, mujya mubibona ko niyo bariya bagiye iga ko uzajya ubona ko ari ujya kwambika ba basirikare nk'uko mwabibonye ubushize aho yagiye ajya kwambika abasirikare amasuriyetona. Niwe wenyine mu itegeko nshinga avuga ati aba mpabwa n'itegeko mbahaye ibi. Yakomeje rero saa bonyine yahaye n'abasirikare bangana na 79 bava ku iranka rya kapiteni bajya ku iranka rya majoro. Ubyangu byemere nuko byagenze. Nyakubahwa perezida wa repubulika y'u Rwanda rero ejo ngira ngo mwagiye munamubona yuko ejo yarahije abayobozi bakuru mu nzego z'igihugu cy'u Rwanda, aho mwabonye nka nyakubahwa Profeseri Dogiteri Ishyarisi Murigande. Sinawe wenyine kandi mwanabonye na Eustace Kayitesi wabaye umuyobozi wa RGB, nawe ejo yarahiriye kujya mu nshingano zo kujya kuba muri East African, aho yabaye State Minister wa East African. Ahangaha icyo twababwira rero twababwira ngo ejo twarababonye nyakubahwa perezida wa repubulika arimo arahiza aba bayobozi mu nzego nkuru z'igihugu cyacu. Mwarabibonye ejo ko no kuri Giant Voice TV biriho, niba utarabibonye kurikira uyu muhango. Nyakubahwa perezida wa repubulika y'u Rwanda byumvikane yuko atari abo bonyine yahaye ku iranka, hari n'abandi bavuye ku iranka rya kapiteni. Cyangwa byumvikane ko abavuye kuri kapiteni bakajya kuri majoro ni abasirikare 79, ariko hakari n'abandi bitwa amariyetena yavuye ku iranka rya kapiteni, yavuye ku iranka rya liyetona bajya ku iranka rya kapiteni. Bivuze ngo ni abasirikare 299. Yewe nuko niko bimeze, niko byagenze. Ubwo byumvikane neza yuko aho tutabonye ni abavuye ku iranka rya suriyetona bajya ku iranka rya liyetena, wenda ubwo vuba habo baba barabonye. Yego, ibi tuvuge ko iyo bagukubise iranka rwose ni ikintu cyiza, ni ikintu gishimisha umusirikare rwose. Nkunda kubabwira ngo nawe ntacyo bitwaye. Si bo bonyine nyakubahwa perezida wa repubulika yapromotinze kuko yahaye iranka abo bita mu cyiciro gitoya cyangwa se abo bita Alonso Flowers cyangwa se ubite abasirikare kuva ku iranka rya serija majoro baba ari icyiciro. Yego, aho twabonye ba sajenti, mwite sajenti meja, sajenti meja bahaye 11 bonyine bava ku iranka rya staff sergeant baba ba sajenti meja. Nuko niko bimeze, ubyangu byemere niko bimeze. Yego, sabonye nyakubahwa perezida wa repubulika yahaye iranka kuko promotinze n'abandi bavuye ku iranka babaye promoted, bavuye ku iranka rya sergeant bajya ku iranka rya staff sergeant. Rwose abangaba bo ni abasirikare 2296. Niko byageze, ni nako binameze. Ariko nuko nguko bavuye ku iranka rya sergeant aba yambaye utuvi 3. Ubu ngubu hiyongereyemo n'akanyenyeri. Uwo ni umusirikare umaze kuba mukuru, ni umusirikare ukomeye, ni umusirikare rwose twakubwira ngo winya. Ahangaha tukubwiye ko atari bo bonyine, hari n'abandi babaye promoted bavuye ku iranka rya kaporale, umwite koporo, umwite umusirikare rwose ntacyo bitwaye. Uyu nguyu nawe barimo azamuka mu ntera. Ahangaha yavuye ku iranka rya koporo aba yambaye
iki aba yambaye private, uyu nguyu aba yambaye utuvi tubiri, yarangiza akajya kuri sergeant akambara utuvi dutatu. Abo basirikare babashije guhereza abasirikare 10,260 alala kabisa. Ubu murare ni yose baba promotinze, babakubise icyo bita iranka. Si nabo bonyine nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda yahaye amaranka, rero hari n'ababaye promoted bavuye kuri private bajya kuri uwo bita koporo. Harimo ahangaha n'abahungu bacu, yego rwose umuhungu wanjye niba yayibonye mu bwego congratulation kuri iyi ranka wabonye, rwose arabe rwose ibintu bimeze neza. Ngayo nguko rero nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda nuko byagenze, ya promotinze abasirikare bangana na 7,822 bamaze kuba abasirikare bavuye kuri private. Private ni iranka naryo aho umusirikare aba nta kintu yambaye ku rutugu, ariko aba ari umufande nawe, aba ari umufande burya, yego kuko uwo undi iyaje. Ibyo byose rero byabaye kuri tariki ya 12, yego byumvikane ko RDF yazamuye mu ntera abo bafande. Reka tubabwire bose ngo congratulation abafande mwese mwagize icyo mubona, rwose ibi ni sawa, turabyishimiye, biranatunejeje natwe, yego. Reka tubabwire ngo komeza ukore share, like, ukore subscribe kugira ngo inkuru zacu zikugerereho ku gihe. Inkuru zacu zibonere ku gihe, nta handi hantu wazisanga kuri Giant Voice TV, kuko nitwe twenyine tuguhereza inkuru zizewe. Kora share, like, nurangiza ukande ukazogera, urabuteye inkunga umuryango wa Giant, uraba ubaye mu Giant, kuko badukurikiye tubita aba Giant. Urakoze cyane. Reka tubwire ngo uhahe uronke, ushyire mu gatebo, usorome, Uwiteka tubura intambwe zawe, Uwiteka yagura ibikorwa byawe aho uherereye hariho hose. Reka tubigusabire, kuko niyo Mana yonyine. Twajyaga bavuga ngo Imana niyo ikora ububasha, Imana niyo igena byose. Rero abangaba yabageneye, nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda yabahaye amaranka. Reka tukubwire nawe uteze amatwi ko Uwiteka nawe ari kukwibuka. Genda ushyiremo imbaraga, ukore cyane kugira ngo ushobore guhaha ukaronka. Soroma weze, soroma ushyire mu gikapa, maze ugire gutya ushobore gutera imbere. Gutera imbere ni nonaha, ejo ubyihorere, wiryama, wisinzira. Uburiri nta kamaro kabyo, cana n'uburiri ubureke. Mbwiye ngo saravista, ugire umunsi mwiza.